Uba lambok star marngar bat uba Donald V Thaba menhaga sengisat jan jong tayo kila syajit biang kong President bat General Secretary Syah Central Executive Committee lani CEC jong Seng KHASI Students Union. Agajo por uba biang bor El Perliar lo syajit biang kong Vice President jong KSU. Kila dan palat san hajar spa nyo punyongut ke dekot jong KSU na ki san spa san puai teli ki unit ki belawan ban tap vote. Agaba lai spa nyo pulai teli ki vote la pentip ba ki day ki bom dashai. Aba penbena ia result Chairman ke Election Committee jong Seng KSU uba Dani Kariem ula pentip baki don live langot ki ketong ki bala aya aireng ha ka jingjiet ka ba khatsan ke Central Executive Committee jong Seng KSU. Dalam program mereka berjalan. Mention ambangibonkan hakikam tiba mihak le redo baki masalah ilabonkan mention ban persiukian yang dibuat berdiri pada kecak roy Jong di polisi di bawah sekitar di ban bed harmon suara election. How pernah HASI kabagi rakyat yang terlibat senyap jong pergi wikir ilala ban persiukian yang dari ban pensau yang diparari bagi dan ban clear sasisian pat yang history jong kecak berdiri. Mentapan ini pej ya kajing long jemang sui meneng shalong kajing syet kelong arpunyo point